Kad već kupujete SUV, kad ste se odlučili da nećete kupiti terenac, nećete kupiti SUV, i dalje po nama besmislen, onda bi bilo dobro da kupite SUV sa pravim pogonom. Kad razmišljamo o SUV sa pravim pogonom, onda razmišljamo o nečemu što ima nasljeđe. Range Rover definitivno ima nasljeđe i definitivno ima pogone. Mi se danas družimo s Range Rover Velarom, ali se nećemo voziti po terenu, međutim svejedno ću vam pokazati i pogon i odnos. Da ne ulazimo sad u sve detalje, čisto da preletimo preko nekih par sitnica. Ovo je auto koji košta 1.144.000 kuna, što je puno. Međutim, tu vam država rebne onak otprilike nekih 360 ili 380.000 kuna u raznim davanjima. U nekakvom normalnom svijetu ovo auto košta 70.000 eura nadalje, a radi se o autu koji ima poprilično kvalitetan pogon i poprilično kvalitetan ovis. Zašto? Zato što to sve skupo dolazi iz JLR-a. JLR-ovi stručnjaci su poznati po tome da znaju napraviti dinamiku vozila jako dobro, da znaju napraviti jako dobar ovis i jako dobar pogon. Nećemo se ići voziti po terenu i nećemo ići divljati po prašini i po travi jer je mokro i jer bi prali auto sljedećih 2 tjedna. Ali ćemo vam svakako pokazati ove nekakve tehničke detalje koje ovaj auto iz one nekakve SUV granice dižu pa tu negdje. Dakle, Range Rover Velar ima sličan pogon kao i Discovery recimo, Land Rover, što znači da ima 4 pogona, ali kod ovog automobila, za razliku od Discoverya, primaran zadnji pogon. Dakle, radi kao zadnje pogonaški automobil, što znači da se nakipava na stražnicu, na vanjske kotače, da je jako lako manevrirati s njim, da nema težak nos, da se jako lako upravlja i uz to uključuje prednji pogon preko nekakvog specijalnog lančanog sustava koji ćemo morati malo proučiti više. O tome ćete više pročitati u auto i točki. A ono što se meni posebno sviđa na ovom automobilu je zračni ovis. Znači imamo velike spremnike, odnosno imamo velike amortizere zračne s kojima možemo podešavati. Možete podešavati visinu automobila. Što znači da na snijegu, čak i ako zapadnete na onaj veliki duboki snijeg, uđete unutra, stanete da se auto više ne može pomaknuti, vrlo jednostavno. Spustite automobil dole, stisnite taj snijeg, dignite automobil nazad, gas. Ovo će na skijanju biti totalno hit. Sad treba ući nazad u auto. Dakle, znamo da se može popesti na nešto poprilično visoko. Ovo je najokomitije što smo našli u urbanom okruženju. Znamo da znaju raditi pogone, znamo da znaju raditi ovijes za po terenu voziti. Sada vidimo po njihovom tom nečemu, nekakvim specifikacijama, ovo bi trebao biti auto koji je više na sporti stranu. Pa onak, kad je sportski auto sporti, onda je to već nešto. Kad je Range Rover sporti, na što će to ličiti, to me interesira. O. Ovo nije auto koji treba biti samo funkcionalan, ovo je auto koji treba biti push. Mora biti nešto više. Mora biti nešto što ćete zadivljavati susjede i ljude koji će se s vama sjesti u auto i tako dalje. A po druge strane, ako to poželite, mora biti auto koji će moći imati nekakve dinamičke sposobnosti. I to definitivno je. Mi sad nalazimo u autu od 2 tone na Pirelliju Soto Zero, s kojim definitivno nisam očekivao da ćemo se moći voziti ovoliko oštro i ovoliko precizno. Range Rover
dinamiku vozila bazira prvenstveno, kao što smo rekli, na zadnjem pogonu i po potrebi uključuje prednji pogon. Auto toliko je impresivan da mu je teško predvidjeti gdje mu je ona nekakva granica klizanja i kad se uključi elektronika, kad se uključi kontrola proklizavanja, onda onak prvo staneš, dobro, pa što, pa di je drama, di je problem. Ja se sjetiš da voziš auto do 2 tone s kojim baš i ne možeš ići 90-100 kroz nekakvu zaovitu cestu po nekakvim prijevojima bez da se baš nešto ne posklizne. A onda to tako mora raditi. Da, Velar je definitivno auto koji ima jako dobre dinamičke sposobnosti. Da je lakši jedno 500 kg i da ima robar unutra, možete ga pomoćno stvoriti naravno. Mi ćemo sad otići s njim tamo gdje mu je zapravo mjesto, a to je grad. Dugo mi je trebalo zapravo da pronađem generalni smisao ovog automobila. Iskreno ne znam zašto su radili Velar uz Evoque. Ima smisla ako gledate da je Evoque relativno mali automobil naspram Range Rovera, pa su onda napravili nešto između. Ovaj auto, kad pogledate međuosovinski razmak i dužinu, je ogroman. Međutim, manevarske sposobnosti, pogotovo u gradu i pogotovo u ovim nekim skučenim prostorima, su fascinantne. Automobil skreće kao svaki obični, najnormalniji obiteljski auto, nekakav gradski kompakt, iako dimenzijama stvarno je pozamašan. A ono što je fascinantno najviše je to da je vozna dinamika, znači vozili smo se po dijelovima ceste koje su nekad koristili za Delta Rally, za brzince. Auto je jako okretan. Brzo se zaboravi da je auto težak 2 tone, jako brzo se zaboravi da ovaj auto treba stati i treba skrenuti. On to sve skupa jako dobro prikriva, ali ima jako puno mehaničkog gripa. Mi smo na zimskim gumama i nije bilo rolanja, nije bilo klizanja previše. U gradu i ono gdje on zapravo doma. Ovo je jako luksuzan automobil i pruža sve one nekakve detalje koje najluksuznije limuzine imaju. A opet s druge strane možete s njim izaći sa ceste, možete ući u žitko blato, izvući ćete se iz toga bez problema, znači nema sumnje uopće da će ovaj auto poslužiti za ono za što je krojen. Head-up display, grijanje volana, grijanje sjedala, masaža sjedala, razni modovi. Sa svim tim skupa se zapravo treba dobiti, trebate saživiti s autom da bi mogli to sve skupa koristiti. Jednom kad vam ta auto sjedne, onda vam je jasno zašto košta toliko.
I koja je na kraju presuda, da li je Velar još jedan šminkerski SUV ili je Real Thing prava stvar. Definitivno prava stvar. Range Rover, Velar, rekli smo, ima pravi ovjes, pravi pogon. Auto je koje definitivno može ići po terenu, a dokazali smo da može ići, odnosno da se može jako dinamički voziti. Sposoban, luksuzan, all-rounder. Apsolutno ima sve za okupljeno. Samo je, kad bi trošarine bile mrvicu manje, auto bi bio puno prihvatljiviji. Ovako izgleda 1.000.000 kuna i ne znam što da dalje kažem.